Yo. Yeah. LasmidBwoy. Hey. Ghana entertainment industry. Yeah. There is this account on X and I said Twitter so I know target me say hey Bonah na LasmidBwoy no wajina okonso da o. And I'm saying really me won't be asada. No say there be wajina okonso de nyanto wase ma me. No target me. Therefore it could be a link in share. LasmidBwoy no and ho aba asemi. Why me feel from e page ni so. Wadi di matem. Yaw. LasmidBwoy. Papa naden. Me da na me di ayo. Not knowing say Samobakaya before Ghana independence celebration wo UK no. Alodia any Dennis ne West Coast Ekambom event. O2 Indigo. And at the same time, no Stonebwoy any team and so a different show or Shepherd Bush or whatever, or the same landing, the same area. But the normal call yen in same be a koba no. And you may be me who said no maybe en chaye. Because ope teamer or my support Stonebwoy brand. UK. These three people no makambo no mo event no. As Stonebwoy and consider more no so yes or no so in the show the same date. And as an event organizer in Europe, no, minim stressor event organizers. Ekom. I don't see them here and say mekano kreno ama sabi space ni so obia hu say date na sabi Stonebwoy edini show ni share no entwa ye. Tia. Menu masem nyina ani. Not knowing said this LasmidBwoy no. So a boy or so a man or so a guy or so a day or your boy or bem or me me posty me video ni bi ewo me page so ewo Twitter na say X no. Wa fa me video na be di matem. Owie ye no no sa blocking me go so. I don't me kwa me hu. Na sense ya come here say obi ka say Stonebwoy burner account and a LasmidBwoy no. Anna youth president target me say Bonah why the LasmidBwoy no e dia yo otrofo o se me dance ni e wo Jamaica nia LasmidBwoy e trofa me ho no ene na wo screen this no wo di matem me nka no enu nti asemi bai no na nka me mpese me ka bi ba me ko hu se LasmidBwoy no sa account no wajina me ko so di matem na mse da bi ene o se me ye nhwehwemu na me hu nipa kra o hye sa account na chi enu nti me matena se no me ntena se because say Stonebwoy na shade na chi anase da bi e ho no me mfa ho say Stonebwoy o burn account o di amanfo atema me mfa ho de me minim e ya de ba kope LasmidBwoy no that account no wadi di matem wajina me video so e di matem I disrespect me o so me ye fool yaw ya asamba kope ana me pese me ka kire sa account no nipa o hye account na chi no nipa o hye sa account na chi no o ye coward baby awiase adru no ye nkɔhye ne o ma chi enkasa biemo sa de ne twam sa days no twam LasmidBwoy no owo Twitter space ona odidi amanfo atem no o ye coward yaw LasmidBwoy papa na bibia bokɔ de so ye bema pia bonte me hu nipa o ye because now no come here say baby anyoma ekeka kɔ de anhwa Stonebwoy any ni PR ni team one show the press conference everybody bonte me call it for press conference because baby anyoma ekeka kɔ no say the boys no esi agina LasmidBwoy case ni so no
me cry ye mahomete. Me who say other pages be other content creators be are digging into it among for air connected dots. Until I say, omu read the diplomatic condition of the situation. Among for ki can your boom. Do na air patches sebi. A Stonebwoy ne share tree. E be musos there be and you know. And ya dia me try me platform so I cancel LasmidBwoy no. A Stonebwoy. There be. Me mini evidence bia. Nemom ade ba kwa minim ne say me can Stonebwoy asem. Emma sa account no e be didi matem. Eno de Bible say de ani ahu and e di ho adanse. Eno de me wo evidence. De ye me ya ne say sa asem no a me can fa Stonebwoy any a Lord ya ne Dennis ho no. Me ni di Stonebwoy atem. Me kire ma adwene. Ana adwen kire na me kire ye no. No kre e na me kan ye. The entire make catch us and the queen American say, Nancy and Stonebwoy co interview be according to Stonebwoy and no massem no. As some me make kind sad time no during independence event na sabi LasmidBwoy ni be di matem no. The same thing as Stonebwoy can. But me post bisa no me mfa ho. Nipa osa me kasa me si nipa kronye bema because unim one for me video, one retweeting me video. What be did matem was so? Uye no asa block me. Into person me who an answer me. Just say LasmidBwoy no. E kwa mfa so ye ne nyoma no me dwene ho amenti ase. Me ye video no. Me di me din. Me nim me identity everything me. Me nye coward. Ana ma bet trans na ma tell ma say yo. Sa de we no entwa ye because me ye bold enough. Sa asem na me ka no. E ko ba bia de me ka na me ka me nsro hwe. Eno nti LasmidBwoy no. Se onye kawada omra bonten ofa na nimra te se de ye nyina di anim aba no na o ko hyehyɛ account achi am ko didi atem ebe ko he enko be bia yaw eno ti medafo dodo na sabi mo twi Stonebwoy srani abasa se on na hye akire no ani die mo forget enye ono a to me enye Stonebwoy why Stonebwoy onye coward sao. That is one thing I know about Stonebwoy onye coward sa. Sa asem ha Stonebwoy a. Obe on say Stonebwoy to me meaning sama there obi ani na so no. Na bi akotena platform bi so no spit no keka na age no so no ko. Enko ba bia. Aden nansi a sa akode ne Shatta wale rapperholic ni kumasi utim se na nsem ha no. Oni Trouble Carlos etna se e wo London. Sha okeka na age no even o tre se ade no kra mo jubilate no anya sa na tie because one wa ye bi 360 mo de na ye kota de ntia se enu ti me to me enye Stonebwoy ana Stonebwoy fans doso me sa video no show na e course wo London independence celebration e course wo London na 2 shows no e be share ye no Stonebwoy fans be breed di matem but me no kra nam kan ye